Ötüp ketdi. Oo, kırdı açtı. Aşıp ketdi kırda eкен. Жаздагы ечкилер качып кетиптир. Таппай мынактан келе атам азыр. Кайерге барганда караңгы бет. Билбей атам да. Отуруп кетип атат. Кыдап башылат. Шияна. Көрнөгөн эми. Атмар чарчап калды жана 1 саат. Аш жол жүрүп койдум да 2 сааттан бери. О, шерба тургуч атасыз. Көрнөгөн ойкуна. İdaç canavar, idaç. Kaç. Ket, narkolap ketdi. Geç kirip hem echkini tap olsam boldu emi. Oşo echkini topkanın aralığında. Canavar atıp çurga çarçap kaldı, uluy kaldı. Çötürkülerdim, yaktı bir geçkim al gelip kaldım emi. Tırpıratıp gideyim. Vermez. Yaman altıma çıkart. Tak. Bak. Ver. Ay da. Ya, onda varken. Ya, ketdi. Meni küçüm ne kadar düşüp ketdi. Ya, jardan. Çıkmay kaldı küçüm, muha ketip atат mıyakta biri. Mıyakta daha biri varken, iki küçüm. Ya. Evet. Bundan da ketdi buna biri. Ya. Birosun onda ketdi atqolap. Kırdan aşıp ketdi. Türk yaman koygun koy. Ya. O, kırdan bir aşıp ketdi atma. Ketdi nar. Görgönler görüp atat, biroq görmөгөндөр bir nerse diye albayım da. Ya. Çö çıktı. Tonda. İda. Atım katar çıkanda görgözüp atılamaz. Çıkmay kalmaz. Atımda çarçak. Nerede çö? Ya. Üstünde ketdi. Nar göze kirip ketdi. Ya. İt kuş öte köp da. İt kuş da koğunda. Çötürküler. Neyse, kameraga tamay çürü olbay atam da. Bol. Sekin. Ket. İzden koladı, iz. İzden koladı mı? Ket, iz koladı. Hey, takta. Hey, beri bas. Ket, iz kolap kettim o. Hey, taymaz. Ketdi. Echkilerim tap olayın emi, Kuday sakta, karan kirip ketdi. Oşondan araka düşmeydi. İtirak barıp birse көрүп алыш керек. Oşondan araka alып kiriş керек. Келчеңде каран кирип кетти мындай. Теп чыгып калса жакшы, издеп келген. Нерсем чыкпай калса. Жок дегенде кетип алдыма чыгыш керек да. Талаада калбаш керек деген эсечи. Талаада калбаш керек. О, аркы беттерде көрүнбөйт. 2 saat degенде кайра кирип барышым керек айылга. Чабан жашоо ушундай болот атат, ондар баардык нерсеге даяр болуш керек. Талаада кылбаш керек да, мындай убактачы жазгамаган. Gördün. Gündüz olmaz, zor oluyor.
Gündüz olgun yamak soğan görünetile de. Gördüңөр. Gündüz olgunda soğur görünetile. Вообще ен жақта алып кеттім туғандар. Ешкім жоқ та бияқтачы. Айылдан 30 километр ғой деймін. Бірақ шар көрінеді. Ушы шар. Ешкім жоқ енді. Ат шаршады. Шаршап қалды ғой қамшы. Мына. Ат шаршап қалды. Ешкілерді таппадым бияқтан. Мен кетіп аттап, екі жер бар қарай тұрғанша. Шықса шол екі жерден шығып болса берде келер дейін. Ең қорқыныштуу жерлерден өттік азырча. Мен атым Меке, тайғанам күчүктөр. Ең қорқыныш жерден өттік азыр. Біраз қорқынышсыз жерге келіп қалдым да. Берде дағы азыр жарығын тамыз алып айтамын. Ушунча ең дала, ушунчалык караңгылыкта жарығын тамыз алып айтамын да. Күчүктөр чоң ит болуп калды дегенде эле ойлойт элем, бирок по-любому күчүк экен. Буларга ишеничим бир аз артпай кетип атат да. Эгер жанакындай чоң итте урларды элестеткенде, анда смело жарыктарды тамызат элем да. Аз жарыгын тамыз алып айтам да. Ошентип жолдо кетти азыр. Ишеничтүү жерге барганда да жарыгы менен тамызып видео көргөзөм. Чыгасына жолдо көргөзө албайм. Азыр мен ойлойм, сиз жылы түшүктө жатып алып, же жылы үйдө туруп алып көрүп атасыздар. Жүрөктөр менин өзүнө келип атат азыр. Кандай адреналин алгандары менен бөлүшөм азырчы. Ишеничтүү жерге чыгып алайын. Мына чыгып кеттим уже. Аз калды. Az görüşürüz. Mına tuğanlar. Eğen erkinde bunu açtayım onunla. Onu aranızlar. Жарық. Büt жарық. Onun da bir traktör işkılı var diye yem özüme gelip açtayım ben. Az mına ne kadar жарық. Eğen erkin. Eğen erkin tutayım. Eğen erkin söylep. Evet, чувство сезімдермен аз бөлшөм сіздермененше. Вай. Қап-қараң ен талада қандай адреналин алғаныңа, қорқу адреналин алғанын аз бөлшөм. Мен ойлаймын, бұл видео өте потолок болады депче. Жогорку деңгээлде контент болот YouTube'да депче. Чыныгы чабан жашоonu көргөзсөйчү. Сіздердің жаштығыңыздарды дагы бир эске салайын. Өте көп нәрсені еске салыңар келіп қалмау мына автобус көргенде қайынтып не болғансыздар кетті. Эсески жана біз ушумен эле чоңойчубуз. Чоңойчубуз дейм, ушумен шаргатта чубуз. Азыр дагы кийге достет малда бек жол чыктым. Андан бери чыга элекмин. Кышында бир жол кийингени. Жазында bir жол чыкчумун да. Омай. Так. Не болот не? Кышка жакын кийим кылабыз деп бир түшүлек сөзүмдү бөлүрдүм окшойт. Анан жазындасы жак күздө, анан кышта экен. Жылына 2 жол шарга чүп кийим кылып чыкчубуз. Кече түнү эчкилер таппай келдим эле го. Азыр бүгін саратты минип күштөрөк атты минейин дедим. Күчтүү ат менен издегө чыктым эле. Бир сүйүн чарарсы. Чыкты азыр жөнөп атсам, ошо кырда көрүндүм нердечи. Азыр түрүү менен да көргөзөм. Ошо койлордун жанында жүрөт көрдүңүздөр мына. Ошол жерден туруп, койлордун үстүндө турат, биякта кырда. Ак кара болчу. Ал жерден туруп эле дүрүү менен карап санап койдум бир сыйрачы. Мына дүрүү менен көрүндү экен мына сиздерге азыр. Кандай алып көргөзөм мынаны? Бир көргөзөйүнчү. Бир, так. Мында ошол жерден туруп эсептеп койсо болот да дүрүү менен. Точно каян экен. Ошол жерден туруп эсептеп койгом карап. Көрдүңүздөрбү? Дүрүүнүн пайдасы.
Bu şeptin dürüsü, ayak bayağı çoğ atam dürüsü, çoğ atam atama örgen, atam hazır ataman giyimmen atam dile kullanat negiziçe. Atam ekoz koluna olsun. Serki dürü, ayak bayağı 30 yıldan var getdi okşet 40 yılga çamalap. Öte son dürü. Maşallah dep göstüyesin. Kızmat duşurlat, Allah'ım. Kıs 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 ey da. Kıs 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 sarça bulup kal. Video baylanıp durur. Erten 10 gündarak bir yürüp koyuram. Ey canavar. Kıs kıs kıs. Kıs kıs kıs. Ey canavar. Bol. Maşallah. Maşallah bol. Uşul men geçenki geçki malkı video menen azırkı ertemenek videonu ekonu koşup durup şu videonu. Çeytayım. Geçki çey. Daha qanday video çeyip bolat toşuna bilbeyim. Çeyip bassa geçki mal tagı salam degende çe. Uy. Maşallah gösteriyorsun. Maşallah bol. Tak. Kettik. Assalamu alaikum. Daha bir jol ayta keteyин. Эгерде ошол чабан аккаунтты колдойбеңдер болсо төбүндөгү смайлды баса кетиңиздер. Сиздердин колдооңуздар сөз түрдө чабан аккаунтунун өнүп өшүнө салып кушат болдар. Так.